كنا بدينا سنسيلة اللي نقدو كتيب من التستمنت القديم وفي بريدكا واحدة نراو شفيخ. لو الواحدة كانت الكتيب تاع أستر، واللوم حنراو كتيب اللي كله عم سميه على المرة الكتيب تاع روت. ما نيش شانس نقراو الكتيب كله على كم وبس 4 كابيتلي. أنا أقراو الأول كابيتلو قال نقاس إقولنا انترودوكسيوني طيبة على دان الكتيب. إسا جرى في زمان اللي كانوا يحكموا المخالفين اللي كان لاكس في البايس، وهات راجل من بتلهم تجودا مار يامار قريب فلارتا مواب ومارتو والزوج وليدو سبين. واسم الراجل كان إليملك، اسم مارتو ناومي، واسم الزوج وليدو محلون وكليون، افرتين من بتلهم تجودا، وجاو في النهاوي تاع مواب وقعدوا وهم. وإليملك زوج ناومي مات، وبقتي والزوج سبين تخا. وهادوا اليوم نساء من الموابين، اسم الوحدة كان أورفا واسم الأخرى روت، وعمرو وهم مدوار 10 سنين. ومحلون كليون ميتوا 2 وموكال، والمرة بقت بريفا من وليدة 2 وزوجة. بعد قامت وكنيتا daughters in law جفيري بيش تطلع لورا من النهاوي تا مواب، عش كانت سمت في النهاوي تا مواب كيف المولاي حسب في البوبلو تياو باللي تاعه الخبز. عليك خرجت من البوست فين كانت وكنيتا 2 مخا وتلقوا في الطريق بيش يرجوا لورا لين آرت جودا. وناومي قالت للزوج كنيتا مروا كل واحدة ترجع تمور لين دار أمها، المولاي يكون هني معكم بحال ما كنتوا انتم مال 200 المولاي يعطيكم تسيبوا المستريح. كل واحدة فارت في دار زوجة. انبعد بستهم وما قالوا لهنهم وبكوا وقالوا لا تسو احنا نرجعوا لورا مياك لنيسك. وناومي قالت مروا بنتياي، علاش تريدوا تجوا مياي؟ يا قاوم أكتر صبين في جوفي اللي يستووا يكونوا زويجكم، ارجعوا لورا بنتياي مروا، عشان شي هويس بيجي كل راجل. ياك نيت عندي شي تاما ونتزوج الليلة ويكل التفال وكل تستناوا منتم ساكم يكبروا، تقعدوا محبة فيهم ما تتزوجوش. لا بنتياي، إنك التياي هو أكبر من تاكم، عش إيت المولاي خرجت كونتريا. ورفوا لهنهم ورجعوا بكاو وورفا بيسة الخميتة ازدروت بقت أبدا مخا. وناومي قالت للروت أهرا سلفتك رجت لورا للنيسة ولين لالات تخا، ارجع لورا انتو قال ورا سلفتك. وروت ويجبت لا تنسستيش بش حليك يو بش نرجع لورا بوت منك، اش فين تمورين تمورين وفين تامرينت نامرين. البوبلو تياك يكون البوبلو تياي ولا تياك الله تياي. فين تمورينت مورين وين ندفن اك يعمل المولاي وزيت منك، ياك مش الموت تفردنا منك. متى ناومي راتا راسا يبسا لتمور مخا ما كلمتيش زياد. وياك مروا 2 سما وصلوا بتلهم، وجرى كيف وصلوا بتلهم اللي البلد كلها قامت من حبة فيهم وقالوا دي مش ناومي. وقالت لهم لا سيهوليش ناومي، سيهولي مارا، عش داك اللي استقلش املي نويس بالمرار يمورت مملية. والمولاي رجع جيب نفويت الدار، عاليش مالا سيهولي ناومي؟ لا المولاي شات كونتريا وداك اللي استقلش حقرني. وهيك جيت ناومي وروت الموابية كنتها مخا اللي رجت لورا من النهاوي تم مواب
waslu Betlehem fil-bidu tal-ħsad tax-xejr. Amen. Il-ktieb ta' Rut nħobbu bis-serjetà għaliex meta ruħek tħossha qisha nġazzata, kies ħabir da, taqra dal-ktieb ta' Rut u mill-ewwel tibda tħoss ir-ruħek tissaħħan. Għaliex hawnhekk għandna testimonjanza sabiħa immensament dwar kif Alla fil-ħajja kwotidjana tagħna minn ġurnata għall-oħra kultant ngħidu ma x'in nagħmel hawnhekk. U x'niswa? Isni numru, isni taż-żejt u n-nieqes, ħadd ma jipprezzani. U taqra din l-istorja u la jissemgħu anġli, la jissemgħu mirakli, ma jissemma xejn straordinarju ħlief affarijiet li aħna nġarbuhom il-koll, il-lebusija u l-sfida tal-ħajja. U allura dan ir-rakkont storiku ġrajja li ġrat ta' bilħaq turi l-ewwel nett kif aħna sempliċi bnedmin kapaċi nuru fedeltà lejn Alla. Fedeltà kuraġġjuża li aħna b'determinazzjoni narfu nimxu wara dak illi ħalaqna u sejħilna lih innifsu. Ukoll naraw il-providenza tal-Alla. Providenza tal-Alla kif Alla bil-mod misterjuż tiegħu huwa involut huwa ħaġa waħda mal-ħajja tagħna għalkemm jibqa' mistoħbi u mistur. Frattant dal-ktieb kollu jenna biex inwieġ bil-mistoqsija Alla kif huwa involut fil-ħajja kwotidjana tagħna. Minn ġurnata l-oħra, minn sbieħ il-jum sa tard bil-lejl, ġurnata waħda wara l-oħra. Alla kif qiegħed jindaħal. Kif qed jirrelata miegħi. Ukoll jenna inwieġ bil-mistoqsija hemm fidwa għal minnu bla tama għaliex Rut kif tafu kienet mara illi prattikament kienet fqira u għażlet illi tissieħeb ma' mara ħafna xjaħ minna li kienet ukoll fqira. U allura għandna din il-nisġa misterjus bejn Alla u l-bniedem. Avolja mid-der ma jiġru xejn barra minn normal. U dik hija l-ħajja tagħna. Aħna minn ġimgħa l-oħra min imur fuq ix-xogħol, min għandu l-faċendi x'jagħmel. Hawnhekk naqraw din l-istorja u naraw kif hija qisha mirja ta' ħajjitna stess. U Alla bija qed jgħidilna jien ninsab magħkom. Diġà smajtu l-ewwel kwart tagħha, tafu li allura dana kien hemm laks fil-pajjiż u Elimelek mart Naomi maż-żewġ uliedhom jivvjaġġaw minn Betlehem dar il-ħobs, il-raħal fejn Ġesu kellu jitwieled u ġvera. U marru fl-art ta' Moab, pajjiż ċkejken, pajjiż pagan, illi kien qrib ħafna ta' Iżrael. Hemmhekk bit-tama marru biex isibu għajxin aħjar. Iż-żewġ ġuventur hemmhekk jiżżewġu nisa Moabiti, Orpa u Rut, però tolqothom traċedja bħala familja. Elimelek missiera imut u Naomi tispiċċa armla flimkien maż-żewġ nisa illi wara 10 snin ukoll romlu u allura għandna 3 nisa vulnerabbli, dgħajfa. Tafu dak iż-żmien li tkun waħdek armla ma tantx kellek futur. Però kif Naomi mbagħad semet li Alla żar l-niesu u l-aks li kien hemm f'Iżrael intemm, Naomi tiddeċiedi u bir-raġun li tirritorna lejn Betlehem. U għalhekk tħeġġeġ il-Orpa u lil-Rut biex jibqgħu f'pajjiżhom, biex imorru lura għal ħajja normali tagħhom ma' nieshom. Orpa tmur lura fil-familja tagħha, isek ma tix tort,
hija deċiżjoni sensibbli ngħidula aħna. Tajjeb, ment ir-Rut sorprendentament taqbad ma' Naomi. X'ġiela li tibqa' ma' din mara li issa dieħla fix-xuħita, ħatibqa' magħha, x'futur ħajkollha, ma trix tħallija. Allura tagħmel din deċiżjoni erojika u xejn mistennija. Għaltilha fejn tmur jien u Alla tiegħek ikun Alla tiegħi. Hekk waslu Bethlehem bidhom fidhom. Rut, immigranta, għana f'Malta għandna ħafna immigranti vera, li jiġu hawnhekk b'riskju għal ħajjithom biex jippruvaw jagħmlu pass il qudiem. U Rut, però marret magħha u kienet taf illi x'futur għandi. Però fedeltà kbira lejn il-kunjata tagħha riedet tibqa' magħha biex tgħinha mhux tabbanduna. Okay? Wallu Rut immigranta tieħu l-inizjattiva biex tmur tlaqqat iżbul mill-Eliq. Dik kien hemm dan il-regolament fil-liġi ta' Mosè illi waqt il-ħsad il-ħassada qegħdin jaħsdu imma jekk taqalhom xi żbula u jħalluha ikun hemm nies foqra u tal-laba li jistgħu jitlu fl-għalqa liberament u ilaqtu żbul. Ma jistgħux bil-minġel jaqtaw żbul, ma jistgħu ilaqtu żbul mill-art u dak li laqtu jkun tagħhom. U allura Rut ħasbet li din hija għall-inqas xi ħaġa li tista' tagħmilha. Tixtieq tipprovdi l-ikel għalija nfisha u għal Naomi u allura tinserta li tmur f'waħda minn dawn l-Eliqi madwar Bethlehem li insertat l-għalqa ta' Boaz. Boaz kien jiġi minn Elimelek, ir-raġel ta' Naomi. U Boaz xin isir jaf minni u kif ġitem jittratta bil-ħlewwa jipproteġija u jipprovdila minħabba li baqgħet fidila lejn Naomi. Naomi xejn Rut marret lura d-dar wara ġurnata xogħol, għarfet li dinja li talla. Li dina mhux konċidenza li marret fl-għalqa ta' Boaz. U allura tagħtiha parir lil Rut biex tfittex il-Boaz bħala l-feddej qarib tagħha. Din ukoll kien hemm regolament f'Iżrael illi jekk xi ħadd imut u jħalli warajh armla mingħajr tfal, xi ħadd qarib tiegħu ħuh jew min ikun l-eqreb kellu l-obbligu li jiżżewweġ l-armla biex itella familja f'isem ħuh. U allura Naomi rat li issa hemm speranza, hemm tama li jekk Rut tippreżenta ruha forsi Boaz jitħajjar u jiżżewweġha. Allora bil-qlubija b'ċerta kuraġġ Rut tmur bil-lejl fl-għalqa fejn hemm Boaz u l-ħaddiema reqdin u tikxiflu saqajh lil Boaz biex ma tibda jħoss il-kesħa u jqum. U proprio f'nofs il-lejl da jqum u jara lil Rut minduda ma' ġenb saqajh u daħaqata. Għatifhem. U qaltlu ifrex il-mantar tiegħek fuqi. Ġifi bil-pulit qaltlu proteġini. Bil-pulit qaltlu iżżewwiġni. Boaz imqanqal mill-integrità u l-tjubija tagħha ta' din il-mara Rut jagħtiha kelma li jgħinha, però kien hemm intop għaliex Boaz kien jaf li kien hemm xi ħadd li jiġi eqreb lejn Elimelek minnu. U allura meta mar bil-belt fejn kienu jagħmlu l-kuntratti, dak iż-żmien ma kienx hemm nutara, sejjaħlu l-dan l-qarib u qallu Naomi għandha għalqa u tixtieq bieħa. Interessat? Qallu iva, tan interessa ruħi jiena. Rrid nixtrija. Qallu però jekk tixtrija magħha obbligat li tiżżewweġ lill-armla Rut illi kienet bit wara oħra quddiem. U da qal ma jaqbillix.
Ma allura Boaz imbagħad seta jiżżewwiġaw. Boaz jiżżewwiġa u il-mulej ibirikom b'tarbija tifel. Obed. Naomi fil-bidu narawha bi spiritu qares, malinkonika, pessimista, vojta, imma issa hija restawrata u ferreħija. In-nanna Naomi bit-tarbija ċkejkna fiħdanu ġvera. Obed isir in-nannu tas-Sultan David. Kif? Mix-xejn. Minħabba Aks niżlu Moab, Rut ġiet magħha. U Rut daħlet fil-ġeneoloġija ta' Ġesu l-Messija. Meta Mattew beda biex jikteb il-Vanġelu tiegħu, isemmija lir-Rut. Isemmija. Mix-xejn Alla wera li kull persuna għandha sinifikat. Mela Obed isir in-nannu tas-Sultan David u għalhekk Rut tidħol fil-arbu tar-razza ta' Ġesu nnifsu. Ġesu għad-dixxendent ta' dil-mara fqira. Darba pagana imma milquwa fost il-poplu talla. It-tema ta' dan il-ktieb fenomenali hija li Alla jopera permezz ta' fedeltà ordinarja biex iwettaq fidwa straordinarja. Alla jaħdem permezz ta' fedeltà ordinarja. Rut m'għamlet xejn speċjali. Sempliċement rat il-ħtieġa l-ewwel nett illi temmen falla ta' Iżrael, illi matul iż-żwieġ tagħha żewġa żgur għalilha dwaru. Tajjeb, meta ġew biex jinfirdu ma rridx tinfired minn il-mara illi kienet strumentali biex resqet biex temmen falla l-ħaj. U allura ukoll il-fedeltà tagħha billi tkun turi tjubija ma' dil-mara armla u tipprova tgħinha, tipprova tipprovdila. U fl-istess ħin Alla wasal biex wettaq fidwa straordinarja li minn mara fqira iż-żewwiġa ta' Boaz il kien tat-tajjeb, kien stabena u allura ta' futur. Naraw daqsxejn l-ewwel nett il-bidu qares illi nisimgħu dwaru l-Aks kellhom jieħdu din il-miżura min jaf għalfejn ma kinux jafdaw falla li Alla kell eventwalment ħajprovdilhom il-ħobs, imma Elimelek iddeċida u l-familja tiegħu illi jemigraw u emigraw ironikament minn Bethlehem li tfisser dar il-ħobs. Bethlehem l-isem ifisser dar il-ħobs. U allura emigraw u marru fost poplu li storikament il-Moabiti iġġieldu kontra Izrael. Marru biex iżibu futur fost l-edewwa ta' Izrael. Ma nafxux nuqqas ta' afdar falla da, min jaf. Naf żgur għalli kultant il-nies talla jaffaċċjaw Aks materjalment u spiritualment. Jekk nkunu il-fiduċja tagħna tperper, ħanastu biex nagħmlu deċiżjonijiet li forsi ma jonorawx il-Alla. U hija xi ħaġa ovvja anke biex meta taqra dal-ktieb li mqar leżes li jkollna xi darba oħra jitteħdulna, vera ewla, jitteħdulna. Naomi spiċċat ħabta u sabta bla protezzjoni u bla ebda tama. Bla protezzjoni. Mara dajfa. U allura dawn il-ħwejjeġ dil-avversità kapaċi tixkanana mal-art, damdamna, tħossok jisek ftar fis-sis, m'hemmx tama għalik. Il-ktib jassigurana li Alla huwa xorta waħda preżenti magħna. Alla qatt mhuwa assenti minn ma uliedu. Naomi tmullura far twelida imma tħoss u hekk tixet, hekk tgħidu minn in-nisa, il-lid tal-mulej kienet tqila fuqi.
jien mort mimlija u l-mulej reġa' ġabni vojta d-dar. Għaliex mela issejħu li Naomi? L-mulej xed kontrija u dak li jista' kollox ħaqarni. X'testimonjanza di vera? Testimonjanza tisgarra, però forsi realista wkoll. Naomi b'saqajja mal-ar taf illi dal-ġrali Alla kien involut fih, mhux vera. Naomi ma rriditx li isejħu l-aktar Naomi, l-isem ifisser pjaċevoli, ħelwa, taxxaq. Għaltilhom mill-qudiem sejħu li Mara. Meta wieħed ikun fil-gandott jibda jara kollox ikraħ. Il-kwiekeb ma jaromx, jara bis-sittajn ma saqajh. Sejħu li Mara li tfisser morra, għandha dik il-rusa f'qalba. Għaliex il-mulej dar kontrija. ċaħħadni minn żewġi, ċaħħadni minn uliedi. Li ma kienitx taf din il-mara illi ma ġemba meta waslu Betlehem u kienet qiegħda tagħti dix-xhieda il-mulej xed kontrija dak li jista' kollox ħaqarni. Ma kienx taf illi ma ġemba kellha tfajla per eċċellenti. Kellha tfajla illi Proverbju 31 jiddeskrivija mara eċċellenti. Mara eċċellenti, mi jista' jsiba. Tiswa aktar mill-qroll. U Boaz f'waħda mit-taħdidiet tiegħu magħha jgħidilha għal inti mara eċċellenti. Mara eċċellenti. Sikwit, allura ma nintebħux bil-barkiet talla illi jkunu ma ġembna qudiemna fuqna ma nintebħux bihom. Għaliex? Għax hemm din il-fal-drappa sewda ta' vistu, ta' ċaħda, il-mulej ħadli. Dik kienet mara temmen falla, ma rnexxielix però bħal ġob illi tajt il-mulej ħadli u il-mulej tanu u l-mulej ħadli kun imbirek dejjem li sant tal-mulej. Il-mulej ħaqarni, idu ħarġet kontrija. Pero din hija ħajjitna il-taħlita ta' morru ħelu, vera, ħadd minna ma jista' jgħid jiena kollox zombor, kollox jiġini perfett kif nixtieq jiena. Ma l-bandur ħadd mista' jgħid ukoll illi kull ma nagħmel jiġi ħażin. Le. Hemm it-tlajja u l-nżul, hemm in-negattiv il-pożittiv għalli jippermetti l-qares u l-vistu f'ħajjitna, imma qatt ma jabbanduna lill-uliedu. U dik idu niftakruha. Qatt ma jabbanduna lill-uliedu. Xi ħaġa oħra li ninnotaw b'mod ovvju, l-impenn leali ta' Ruth. Ruth kienet committed ma' Naomi. Darba kienet miżżewġa ma' Bina, imma volja miet xorta waħda ħasset ir-responsabbiltà li tibqa' leali leha. Hekk jew hekk kienet il-familja tagħha li introduċieta għat-tarif veru talla. Il-fidi tagħha hija xi ħaġa tremenda. Il-poplu tiegħek se jkun il-poplu tiegħi u Alla tiegħek Alla tiegħi. Kienet mara li bħalma qal Ġesu jekk wieħed ma joboġġ il-missier u l-omm u l-ħutu u l-uliedu u jiġi warajja dan mhux dejnu tiegħi. Ruth kienet dik it-tip ta' mara illi wried dil-fidi u kuraġġ. Kuraġġ anke li wassala biex toffri servizz fl-umiltà. Servizz kultant irridu nagħmlu l-meravilja aħna, kultant irridu nagħmlu affarijiet kbar. Le, ma tiġi msejħ tagħmel affarijiet kbar. Aħjar tagħmel affarijiet żgħar u għamel ħafna minnhom u tiġborhom flimkien tkun xi ħaġa kbira. U dina il-mara Ruth, is-servizz li tagħha jibrilla. L-isem Ruth tafu x'ifisser? Ħabiba. Sieħba, jew anke kumpassjonali. Xi ħadd li jimpurtah minnek. U tgħidli kombinazzjoni hekk kien ifisser
وعيشت دانيا تا اسمها اللي كانت حبيبة مع ناومي. قالت لها تسفورتسانيش باش نتلقك يو نرتورنا اكل ما نبقاش نسقويك اش فين تمورين فين تامرين تنامرين انت راوي الربطة نيسك يكونوا نيس الله تيك يكون الله تيي. دان هو كاستا كونفرزيوني جنوينة اللي عندها دين البرسوازيون فيها. روت المربية فوست ليدولي مؤزيزة تا مواب إسا تعرف اللي يحوى الله تا إسرائيل دانو الله الفيرو وما دان الريت نكون مربوطة. واللورا تعزل اللي تمور مع ناومي. دي العزلة وصلتها على شرطة أبوسية الحية، شرطة سفيدة، شرطة نقصة كومدتا أوربا مرت لورا في الكومدتا مع الفاميليا تاعها. pero روت عملت بحال موسى اللي كان مدري لو 40 سنة تاعيته مدري الشامبلات في الكومدتا في البالاتس تاع الفراون ما كانوا يقصوا شيء من كلش كله تعليم لسو pero عرف امور يزور للولة إسرائيل وقال داونو مهوتي وقال تاعهم عنده يكون الله تيعي. واللورا آزل اللي إباتي سوفرنزا ما البوبلو تالا أكترش من اللي يبقى يقودي البياتشيري عالدينا تدنوب بياتشيري اللي شي دربا هيقفوا ويحلوا بس ديزابونت فايتك. روتك كاملة بالموسى الفيدي اتجالنا اللي نحلسوا مزاتا يك انت تمن فالا الهاي امشي تحلس جسو يدلنا اللي اسمه ويهترت يقف يعط النفقة انبات يجي ورايا عشان ما يعمل شك يبدأ دا الطري انبات فلوسه يسبتشاولو يخليه نفس بنية والناس يبدأوا يدوا بدأ يبني وما كيش كاباتشي لستي. جسو يريدنا نكونسيدراو اللي يكان مش ورايخ امبريتس وكل تانت البريتس هو ازوربتانتي اما كان يقبل لك تخلصك البريتس اكتر من اللي الكوندانا الانفيرن فيرا. روت كانت مرة جراتا اللي بيرمتس تا ناومي وصلت على الفيدي ووسا ريدت اللي تونورا للالا anche بسنس تا ساكريفيتشيو اللي سبينا في الكنيسة كونتمبورانيا على نقص في البوننت يدرنا اللي فورس نستاو نسيقوا الجسو مناي محل سوبريتس مامش سنس تا ساكريفيتشيو فورس نفوش قالنا باولو اللي نفروا الجسمنا بحالا ساكريفيتشيو هاي نودو بحالا بيتشا بويزيا سابي هادين اما اللي نعملوا ساكريفيتشيو داك اللي باولو يسيحلو لب الديانسة تاع الفيدي لب الديانسة اللي تخرج من الفيدي. وروت لا ضربة كانت تمن كانت لستا اللي تعزل الفطور انشرت عشاك كان يقبل في السنس اللي ديكيا المودية تالفيدي نراو كل ما طول الستوريا البروفيدنسا ميستريوزا تالا كيف الله هو يسو الدرجنت تالدراما متى تارا درام فوق البالك ويدرو ديفرسياتوري فيرا البروتاغونيست الانتاغونيست القدية النوبلي يكون هم كاست صحيح اللي يدرو يطلوا يخرجوا فوق البالك والستوري قاعدة تزفولجي قاعدة تنبنى تصالات ممتخة بيرسونادا ما تديرش الديريجنت الدايركتور اللي بيش اتلا داك الدرام كيما الاتور قال لهم
il-moss li għandhom jagħmlu, il-kliem li għandha u kollox. U kien wara l-kwinta jgħidilhom eżattament kif iridu d-dram, kif iridu li jidher u jinstema'. U dak huwa Alla tagħna. Alla tagħna li jiggwida fi ħwejjeġ ordinarji tagħna, le, normalment ma jimmanifestax li nnifsu b'mod ovvju. Imma l-fidi tagħna tgħidilna Alla huwa magħna. Il-mirakli jagħġbuna, vera, taqra l-mirakli tal-Bibja. Il-baħar jinferaq, il-mannara ton fuċ l-ilma, id-del flok imur qudiem kif suppost imur lura, ix-xemx tieqaf għal-ġurnata sħiħa fis-sema. Mirakli tal-għaġeb. U ngħidu Alla tagħna u Alla ta' meravilji. Imma min jaf kieku nidraw, nidbelħu bil-providenza tiegħu. Meta Alla huwa operattiv ma bil-moħbi. Bil-moħbi. U dik hija xi ħaġa illi għandha tbellaħna, għandha tqanqalna biex Alla nqimuh. Alla providenti li jaħdem fil-kwiet, jaħdem wara l-kwinti, misterjus, bla ma nintebħu. Alla li huwa involut fil-ħajja tagħna. Rut, ċertament, meta kienet sfidata minn Naomi, mur lura f'darek, Rut għażlet li tmur magħha u ovvjament ma kienx taf x'futur kien hemm għalija, ma kienx taf. Imma bil-fidi għamlet il-pass, għarfet illi jeħtieġ illi nkun identifikata mal-poplu tagħna li huwa Iżrael. Wallu kienet lesta li tmur lura lejn Betlehem ma' Naomi. U minn ma kienet taf biex ngħidu hekk daħlet fil-pjan tal għamlet l-ewwel pass biex il-pjan li Alla kellu li ma kienx taf bih attwalment iseħħ. Il-fiduċja ġenwina baqgħet imqabda ma' Jaħwe. Baqgħet imqabda miegħu Alla ta' Iżrael. Assoċjat ruħha ma' niesu. Avolja l-ġejjini kien dubjus, bla awgurju u forsi wkoll imħarbat. U infatti x'in waslu x'ħanabdu nieklu? Qed tifhem. L-unika riżorsa li kellha kienet li toħroġ fl-għalqa biex tlaqqat il-żbul mill-art. L-ewwel ġurnata infatti laqtet qisu barmil żgħir. Fejn setgħu jitħnuh imbagħad dak ix-xejr u jagħmlu 4 bejżiet. Qed jieklu mill-lita l-ħalq. M'għandhomx kont bankarju, m'għandhomx xejn. Għalhekk Rut kif waslu araw is-servizz tagħha. Ixxammar il-kmiem. Kultant aħna ngħidu imma jiena xogħli fenna fina sempliċi għalliem, infermiera, u tista' tkun ukoll xi professjoni għolja, professur, kirurgu, jien naf, mħallef, avukat, għad tifhem. Però xorta waħda jibqgħu għaddejjin dak imma x'niswa jien fl-aħħar mill-aħħar. X'niswa. Alla jridna li fil-qagħda tagħna sewwek hija għada komda jew mhix, nixamru l-kmiem. U nagħmlu d-dofer tagħna, nagħmlu l-obbligu tagħna. Rut għarfet l-obbligu illi tipprovdi mhux biss għalija nfisha, imma aktar importanti għall-kunjata tagħha, għall-kunjata tagħha, li kienet mara diħla fix-xuħija tagħha. Allura, għifattilkom tinserta tidħol f'dilal ta' Boaz minn daqshekk mijiet ta' ħeliqi madwar Betlehem. Min id-derjieġa passija biex tidħol fl-għalqa ta' Boaz? Min? Tidher ħaġa koinċidentali. Fil-fatt hija l-providenza divina tal-Alla li Alla jmexxi passina skont kif jidhirlu l-aħjar. Fil-kitab tal-Proverbi jgħidilna li l-qart tas-sultan hija passwieqi tal-ilma.
Is-swieq tal-ilma dawk il-gandotti li l-bidwi jagħmel fil-ħamrija biex isaqis kont kif iritu. L-ilma jmullin jew jibqa' sejjer. Il-qalb tas-sultan bħas swieq tal-ilma. Kull fejn irid il-mulej dawwara. U f'dal każ ukoll dawwar ir-riġlejn Rut biex propjament tidħol f'dilgħa partikolari. Fejn mbagħad aktar tard mur Boaz li mgħallem biex jara l-ħaddiema tiegħu kif huma sejrin waqt fuq il-land tax-xogħol u jinnota dil-mara min hi dil-mara. Tifhem, u x'in sar jaf li dil-mara għandha ċerta interess fil-kunjata tagħha mhux abbandunata, mhux telqita lampa stampa. Għaraf li din il-mara Rut għandha qalba tajba. Mara eċċellenti. Rut meta Boaz wera kumpassjoni u għalila ara qatt lill-ħassada tiegħi biex ma jtukx fastidju ta' u jekk inti tmur tixrob mill-qolla tal-ilma mur kan trid strieħ hawnhekk sejf għalila. U Boaz Rut twieġbu tajt wara li xteħtet għal wiċċa mal-art x'umilta vera. Xteħtet għal wiċċa fl-art. U mielet sal-art u qaltlu kif sibt ħniena f'għajnejk biex taħseb fija? Jien barranija. Jien barranija, minn xejn. Forsi niftakru wkoll fit-tifel ta' Jonathan Mephibosheth illi David rid jagħmel ħniena miegħu. Kien tsob ma qallu ridek tieħu wkoll mal-mejda rjali kuljum miegħi. Takkumpanjan miegħi. U Mephibosheth qallu ma għaliex qed titrattani kien kelb mejjed. Kelb mejjed. U l-istess ħaġa Rut għaddu jien barranija. Għalfejn qed titrattani hekk, u kif għattilkom Boaz ara fija mara li taf tħobb. Wallu jirrikmanda, ara xejdila. Il-mulej ħalla semilek, u ħlas sħiħ jingħata lilek mill-mulej. Alla ta' Izrael li taħt ġwinħajh in ġejt tistken. Wow! Taħt ġwinħajh inti ġejt tisken. Isna safar tal-bejt, tagħmillu hekk tifqaw vera, imma tmur tistken ta' Alla li penġilu nifsu bħala ajkla. Il-ġwenħajn eterni tiegħu li jeħtieġ li nkunu għall-irdoss għal-ken ta' dawk il-ġwenħajn eterni. Hekk it-tama ta' Naomi stejqret, meta Rut marret lura d-dar u għaltilek u hekk ma ġrali. Naomi għaltila imtama għalina. Tieħu r-ruħ biex ngħidlek tibda tgħix. Kif tara lil Rut mara ordinarja illi qed tagħmel dal-ħwejġ ordinarji u frattant hemm issa Boaz illi qed jagħtiha ħjiel illi int mara tal-affarijiet tiegħek, mara ta' integrità. U allura tissuġġerila lir-Rut x'għandha tagħmel. Mbagħad Naomi qed naqra minn kapitlu 3 ħmieta qaltilha binti m'għandix jien infittixlek mistrieħ biex tkun ħienja fi kliem ieħor m'għandix nara x'nista' nagħmel biex terġa' tiżżawweġ għadek żgħir inti. Issa Boaz kien minn rabatna li jint kont mill-qaddejja tiegħu ara u jderri l-andar tax-xejr il-lejla. Ġifieri kien ħajorqod fl-għalqa mal-ħaddiema l-oħra. Għalhekk inħasel undilek u itfa' mantar fuqek u inżel l-andar. Iżda tħallih x'jarfek. Sakemm item jiekol jixrob, ħallih jiekol. U jixrob u jimtett għal-lejl imbagħad mur ersa ma' ġembu. Ikxiflu saqajh. U imtett tammek u mbagħad tara x'ħajġri.
U għawek għanna xaħġa pjuttost komika illi ġara f'nofs il-lejl il-raġel inħasad u tqalleb u għara mara kienet minn duda marġleħ. Mux suppost. Mara minn duda marġleħ da minn idin. U fid-dlam ma jistax jara. U għaltlu ixħed il-mantar tijak fuqi. Għanna dan il-isu jigsaw puzzle. Li qiegħda tingħaqad pass vera pass. U Boaz dak li ħi jgħidilha nagħmel milli nista'. Ħanipprova ngħinek, però kien jaf li hemm tfixkil. Kien hemm raġel ieħor li kien jiġi eqreb lejn Elimelek. U allura da l-għada filgħodu mingħajr ma qatt jitratini mar f'Bib il-Belt fejn kienu jsiru kontratti u l-ftehim. U xin raħ ġej il-dan il-qarib tiegħu qallu ersaq l-hawnhekk ħankellmek. Tajjeb? U xejn imbagħad sfidah li isma' mhux biss l-għalqa tixtri, imma wkoll tittiżżewweġ ir-Rut. Qallu grazzi malek grazzi. U allura Boaz seta' jsir il-feddej qarib tagħha. Hemm din il-kelma speċjali li tintuża Goel. Goel. Boaz huwa l-Goel ta' Rut. Din hija stampa eċċezzjonali ta' Kristu. Kristu huwa l-Goel tagħna. Kristu huwa dak illi sar bħalna imwieled mill-Verġni Marija biex ikun bniedem bħalna f'kull sens biex ikun jista' jifdina. Affarijiet tal-għaġeb. Kif qal Ġesu il-kodba tal-Iskrittura kollha jagħtu xhieda dwaru. U Rut xejn inqas. Rut hija l-istorja tal-Goel tagħna illi jifdi lil dawk li huma bla tama, il dawk li m'għandhomx futur. U il-fidwa ta' Kristu tiswa. Boaz żewweġ mara illi kienet prattikament falluta. Finanzjarjament xejn. Ġid u possedimenti xejn. Però ħabba. U ħada lih innifsu. Dik id-determinazzjoni. Boaz ismu jfisser fihem il-qawwa. Fihem il-qawwa. U Naomi għarfet isma' it-tama tagħna hija f'Boaz. Mhux aħjar tara kif tagħmel biex turih. Forsi jitħajjar jiżżewġek u kien aktar milli jrid li jiżżewġha. Għaliex? Għax tant impressjona ruħu bit-tjubija tagħha, bil-fedeltà tagħha. Kristu huwa il-Goel tagħna. Għandek allura il-folja tinqaleb. Boaz u Rut jiżżewġu u eventualment jitwildilhom tarbija boy Obed illi inissel tant ferħ u tama u Rut issir il-bużnanna ta' David. Min mara barranija tidħol fil-poplu tal-Alla, Alla huwa inklużiv, vera? Alla jilqal dawk kollha li jemnu fih. Il-bużnanna ta' David. Meta nsemmu lil David il-Goel tagħna huwa bin David. Il-ktib tal-ġenealoġija ta' Ġesu Kristu bin David bin Abraham, hekk jibda. Mattew. Alla illi juri grazzja, il-grazzja divina tiegħu u sa mill-frontieri umani illu tridu jibqgħu għalihom distakkati minn kulħadd. Imma Alla il-frontieri tiegħu huma wisqusa minn hekk. U naraw kif idawwar id-disprament ta' Naomi, idawwar id-disprament iswed u vistus fi speranza żeffien. Jiena nista' nimmaġina faċilment lil Naomi terfa lid-tarbija Obed vera u tisfen u tiċċelebra. Min mara li qalet il-mulej ġabni lura vojta
Sanda lil din il-mara brillanti li tagħta wkoll tarbija fix-xuħita. Mis-Swidija Alla jislet isbuħija. Insew kull mattilkom, ma din ftakruha. Mis-Swidija Alla joħroġ isbuħija. Isbuħija tal-grazzja tiegħu operattiva fina ġvera. Il-mulelli jinseċ ħajjitna tgħidli kif ma nafx. Ħadd ma jaf. Kif hux fatta huwa lilin mill-komprensjoni tagħna. Ma mulej jinseċ ħajjitna jista' jsibek mormija, miksura, miġruha, debboli, hekk kienet Rut. U jinsiġa f'dit tappezzerija eċċezzjonali li qed jinseċ. Il-Bibja sejħilha il-pjan etern tiegħu. Il-pjan etern tiegħu. Mur ifhmu. Imma dan huwa Alla tagħna. Alla tagħna li juri modrija, li juri il-kumpassjoni tiegħu ma dawk li huma batuti, foqra, emarġinati, immigranti. Tgħidli kif jista' jkun Alla juri dal-atteġġjament magħna. Raġun waħda, minħabba Ibnu Ġesu. Minħabba l-goel tagħna. Illi Ġwanni jgħid huwa l-propizjazzjoni għal dnubietna, ma mhux għal dnubietna biss, imma għal dnubiet tad-dinja kollha. Għal dawk kollha Moabbin bħalma kienet Rut, vera? In-Neneviti li ġona pritkalhom kontra qalbu. Għal dnubiet ta' dawk kollha illi jersqu leħ permezz ta' Ġesu Kristu. Għalhekk il-Bibja tgħid kull min irid ħajjiġi u jixrob minn l-ilma tal-ħajja bla ħlas. Hekk għamlet Rut. L-ilma tal-ħajja li għandna bżonn. L-ilma tal-ħajja. Setet għażlet il-kumdità ta' dara imma preferit l-ilma tal-ħajja li Ġesu tkellem dwaru mas-Samaritana. U għalli kieku kont taf lotja tallak kont titolbu int u kien jagħtik il-maħaj. Il-maħaj. Bir-raġun, ħallit il-qolla tagħha mal-ħorsa tal-bir, marret tiġri lura l-belt u l-irġiq għaltilhom sibt wieħed għalli ħajtik qolla. Dan mhux il-Messija. Ħadd tifhem. U issa ħaġa nista' ngħid jiena. Ġesu sabni. Tani nixrob mill-ilma tal-ħajja u l-istess ħaġa tistgħu tgħidu intom. Dan huwa Alla tagħna illi imqanqal mill-grazzja tiegħu jibdel ħajjitna anke tkun traġika jibdilha f'epika ta' mħabba. Epika ta' mħabba. Ktib twil, ktib poetiku, ktib sabiħ li servi għall-eternità. U għallu ma jistax nieqaf qabel ma infisser li fl-aħħar mill-aħħar dal-ktib ta' Rut huwa ktib illi jiddeskrivi il-ħesed talla. L-imħabba fidila tiegħu. Rut urriet imħabba fidila lejn lejn Naomi. Boaz wera mħabba fidila lejn Rut. Alla juri mħabba fidila lejn alkoll. Għax maħniex aħjar minn Rut. Il-ħesed talla l-imħabba fidila tiegħu, l-imħabba pattwali tiegħu tibrilla. Bir-raġun Salm 136. Kantilena sħiħa, repetizzjoni minn 26 darba. Irringrazzjaw lis-sit għaxu tajjeb għax għal dejjem tibqa' l-imħabba fidila tiegħu. Għal dejjem. Alla li sejħilna, li jiftilna għajnejna, li jurina l-ġmiel f'ibnu Ġesu Kristu u jurina bħala l-indispensabbli għarruħna, bħala l-ħobs li rridu niklu biex nejxu, jekk ma nikluħx ma nejxux. Dan huwa l-istess Alla li jibqa' jżomm l-imħabba fidila tiegħu lejna. David poġġija fuq livell personali meta qal żgurament it-tjieba u l-imħabba fidila tiegħu jibqgħu jikkaċċjawni isa dawn mhux se jċedu it-tjieba u l-imħabba fidila tal-Alla ħajibqgħu jikkaċċjawna il-jiem kollha ta' ħajjitna. Il-jiem kollha ta' ħajjitna. Hekk ġrala Rut, vera? Rut illi mix-xejn x'unur dan li tidħol fil-parentela ta' Ġesu l-Messija. Fejn għad basret
Fejn qatt basret? Fejn qatt tippretendiet din? Li jkollha dak l-unur. Ċertament Marija kellha unur akbar. Gabrielek għalla nsellimlek favorita. Għaliex? Għax Alla għażilha biex tkun il-Messija. Alla jagħti, Alla javviċinana u jaf kull wieħed u waħda minna individwalment, personalment, x'jott għalina. Ir-reazzjoni tagħna għandha tkun hawn l-qaddejja tal-mulej, ħajsir li skont kelmtek. Rut għarfet li il-modja tiegħi issa hija la darba jien nemmen falla li nibqa' nuri fedeltà lejn in-nies talla, lejn Naomi illi kellha bżonna vera. Din hija storja illi ta' mara illi minn mara fixxa, tafu x'in fixxa m'għandek xejn. Minn mara fixxa kisbet il-fidwa. Kif ngħidu bl-Ingliż from rags to riches. Din hija mara illi barranija u tilqa l-bewsa tal-grazzja divina. Tilqa l-bewsa tal-Alla fuq ħajjitha. Għalhekk Ġesu fil-beatitudni tiegħu waħda minnhom jgħid imberkin dawk li jħennu għax huma qatt jirċievu ħniena. Dawk li Rut hija mara illi kellha ħniena eċċezzjonali. Eċċezzjonali. Lejn Naomi servit sumli. Rut tant serviet brida tajba illi mqar il-bina Obed. Semmitu Obed, xi tfisser Obed? Għaddej. Li taqdi mhijiex vilta, mhijiex mistija. Li taqdi huwa unur. Għaliex bħalma bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, ma biex jaqdi. U jagħti ħajtu fid-dwa għal ħafna. Bir-raġun Iżajja ipenġih il-Ġesu bħala l-ebed Jahwe. Il-qaddej ta' Jahwe. Dak huwa l-unur ta' Ġesu tagħna. U qaddej. Il-qeda rrieda kollha talla, darba qal jiena dejjem nagħmel ir-rieda ta' missieri. Dak huwa l-unur tiegħu. Illi bħala qaddej xtrana lih innifsu. Bħalma Boaz il-Goel ħal ir-Rut u ħabba. Rut illi nistgħu ngħidu bir-raġun li hija stampa tal-Knisja. Knisja. L-arusa ta' Kristu. Maħuda mill-ġnus kollha tad-dinja, minn fost il-pagani. Ma Rut issir l-privileġġjata. Il-tib ta' Rut, storja ta' mħabba. Għandi ktieb id-dar oħxon daqshekk, stejjer ta' mħabba, l-ikbar stejjer ta' mħabba mad-dinja kollha. Arab, Ċiniżi, minn kollox hemm, ġifieri. U l-ktieb ta' Rut huwa inkluż fih. Hija storja ta' mħabba. Is-storja ta' mħabba hija preludju, ħanejdu għadba għall-ikbar storja ta' mħabba. Li hija l-fatt li Alla bat salvataġġ postna. Bat l-Ibnu Ġesu biex jirrikjamana lih innifsu. Li l-dak li ħabna, li dak li jħobbna u ħallna minn dnubietna b'demmu għamilna saltna. Saċerdoti għal Alla u missieru lilu tkun il-glorja u l-potenza għal dejjem ta' dejjem. Din hija l-istorja ta' mħabba. Illi Rut hija qisu saba qed jipponta lejn din l-istorja. Hija storja ta' mħabba imma qed tgħidilna isma' ġejja storja wisq akbar ta' mħabba. U l-Bibja kollha 66 ktieb. U ma qishom id li għandha 66 ktieb u kollha jippuntaw lejn Ġesu Kristu. Kollha. Ma tistax timmissieha l-messaġġ. Ġesu qal Mosè, il-profeti u s-salmi jiġdu dwari. U jekk inti taqra l-ktieb ta' Rut u l-Ġesu ma tarax. I'm sorry. Hemm xi ħaġa ħażina. Le, Ġesu jidher f'Boaz il-Goel illi isalva, illi iħobb lir-Rut
u jagħtiha futur. Il-ktieb ta' Rut huwa mota minn qabel, ħoss minn qabel ta' dik il-ġrajja fenomenali li aħna nitpaxxew ngħixu fiha. Kif Alla ħabb id-dinja, hekk li talliba waħdin tiegħu biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Iżda jkollu l-ħajja eterna.